Formiraj se! Euformiraj se! Euformiraj se! Ma daj se, euformiraj! Prilog Euformiraj se pripremljen uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financirano kroz program IPA Info 2010. Sadržaj priloga odgovornosti Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus te ne odražava nužno gledišta Europske unije. A mi u prilogu Euformiraj se, kao što sam najavio, imamo čak dva gosta, odnosno gošću i gosta Zdenka iz Osijeka. Dobra večer. Dobro večer, svite. Dobra večer, Zdenka, se čujemo dobro? Čujemo. Odlično. Imamo, da, s nama je i Matija iz Zagreba. Matija, dobro večer i tebi. Bog, a taman sam zaspao. Šta si rekao? Bog. Da si tamo zaspao? Šalim se, bog. Evo ovako, dakle, da malo ja predstavim naše goste, dakle, Zdenka Radić iz Osijeka i Matija Vučko iz Zagreba. Oboje rade u Infocentru za mlade, jedna naravno u Osijeku, drugi naravno u Zagrebu. Zašto se čujemo? Čujemo se zato što je 24. listopada dan dostupnosti informacija, a Infocentri za mlade su pravo mjesto za dobiti kvalitetnu i provjerenu informaciju ukoliko ste mladi. Ukoliko niste mladi, ne javljajte se ni Zdenki ni Matiju, jer imate neko drugo mjesto za dobiti informaciju. Pa evo, Ado, znam da si zapeta ko puška, čekaš s prvim pitanjem. Naravno da čekam. Evo prvo pitanje za damu. Zdenka, Izvolite. s obzirom znači na ovaj dan dostupnosti informacijama, možeš li se kratko osvrniti i objasniti nama i našim slušateljima zašto je uopće važno dostupnost informacijama svima, pa tako i mladima, jasno? Pa to si sad dobro postavila pitanje, jer kod nas Darko je malo pogriješio, ali nije kod nas samo mladi da dođu i stariji i svih dobi, tako da svi mogu dobiti informaciju, ali s naglaskom na mlade. A mislim, zašto je važno? To je čak što više možda i nepotrebno govoriti, jer je logično, informacija je moć, a tko je nema moći, znači ona je početna točka i jednostavno mladima, s obzirom da su mladi od 15 pa do 30, tako kažu, onda je informacija jako važna, mislim, za život općenito, za posao, za sve što god u životu kreneš, ona je početna točka. Tako da mislim da je čak raspravljati o tome je li važno ili nije čak i nepotrebno, a mislim da mladi, s obzirom na to da još uvijek su nemaju možda niti dovoljno iskustva i svega, pa onda od informacije kreće, pa stoga mislim da je vrlo važno da je dobiju na vrijeme, da im bude točna, da im bude prilagođena. U tom smislu mislim da je informacija ono što je mladima zapravo najpotrebnije za početak. Slažem se, Zdenka, lijepo si to rekla. Evo, sad ćemo čuti što Matija kaže na sljedeće pitanje. Dakle, često se kao izvor informacija navode mediji. Misliš li da mediji na zadovoljavajući način prate potrebe mladih i kvalitetno ispunjavaju te potrebe mladih? Odnosno da pišu ili progovaraju o temama koje su u skladu s potrebama mladih, ili mediji kreiraju potrebe mladih? Pa mislim, to je sad dosta teško govoriti u ime svih mladih, jer vjerojatno ima onih kojima mediji zadovoljavaju potrebe, opet ima onih kojima postoji želja za nekim dodatnim informiranjem, neće što interesira, ali opet, mislim, iz neke perspektive rekao bi da mediji baš ne mogu skroz zadovoljiti u potpunosti potrebe mladih, jer čini mi se da mediji danas sve više ciljaju prema nekim velikim naslovima, senzacionalizmu, nekim vijestima za koje oni misle da mladi žele čuti, ali isto tako i svi ostali, a isto tako bi primijetio da mislim da to velika većina ljudi zna, pošto su najveći mediji u Hrvatskoj manje više državnog vlasništva, da često preko putem medija se može pojaviti manipulacija od strane nekih organa vlasti, javne vlasti, institucija i sličnih stvari. Ako ću biti dovoljno slobodan, ja ću spomenuti tu i privatne vlasnike, nisu ništa manje podložni manipulaciji. Da, isto tako. Tako da mislim da mediji baš nisu potpuni izvor i da se uvijek postoje drugi izvori koji mogu još više potpuniti potrebe mladih. Hvala, Matija. Evo još jedno pitanje sad za tebe, kad si se već ovako uzgovorio, kako mi kažemo. Znači, često se mladima govori i spočitava da su zapravo jako nezainteresirani za razna zbivanja u društvu. Ne znam kakva je situacija sa mladim Osječanima i Zagrebčanima, ali bar za Splićane kažu da su letargični. Pa me zanima kakva su vaša osobna iskustva po tom pitanju i koji su to profili mladih kojima se susrećete u svom radu?
Pa ja ne bih rekao da su nezainteresirani, definitivno. Možda, mislim, ne mogu govoriti u ime svih mladih, ali mladi su dosta neinformirani. Recimo, to mogu reći iz iskustva ponajviše, jer često, recimo, kroz neki svoj rad u infocentru se znamo loviti da mladi, kada im nešto ispričaš, preneseš, pokažeš, kažu kao joj, pa to postoji. Znači, nisam znao, nisu znali. Recimo, neki dan sam imao predavanje u vezi Erasmusa i recimo neke stvari koje sam mislio da su, kako bih rekao, uobičajene, uhodane stvari, studenti ne znaju. Iako se prijavljuju na Erasmus, iako se prijavljuju na neke međunarodne projekte, recimo, primjer, ne znaju da na njihovim fakultetima postoji koordinator za međunarodnu suradnju. Recimo, čisto nešto što ja reći osnovno za informirati se o tako nečemu. A ne znam, profil ljudi koji dolaze u naš infocentar su u principu, to su dosta aktivni, dosta kreativni članovi neke šire zajednice u principu, i taj infocentar je pokrenut od strane mladih, tako da mislim da je to dosta velik dokaz što se tiče toga koliko su mladi pod navodnicima nezainteresirani i letarični. Tako da ja se ne bih složio s tim, da već čisto da su neinformirani i da im je potrebno malo nekog poticaja i podrške. Tako je, Matija uvijek na braniku mladih, to je to. Zdenka kaže, Matija, da su mladi neinformirani. Da. A koje sve alate i metode informiranja, recimo Infocentar za mlade u Osijeku, koristi da bi oni bili informirani i da bi informacija došla do njih, i kako izabirate baš tu metodu da bi se obratili baš toj skupini mladih? Pa što se alata tiče, mogu reći da najviše koristimo klješta. Za odnosno koja nam eksplodira jer nam je prostor jako vlačan. Ali se, naravno, to je, mislim, problem jedan s kojim se mi susrećemo, a vezan je isto uz informiranje. Zapravo ono što nastojimo, samo mlade, s obzirom da smo infocentar u kojem mladi dolaze, onda dosta razgovaramo s njima, ima tih individualnih što recimo na internetu nemaš, da s nekim razgovaraš, možeš pitati, sazvati nešto, ali zapravo pitamo ih na koji način, i iz iskustva mislim da je ajmo reći, najkvalitetnije zapravo taj nekakav individualan pristup. Imamo različite metode što se tiče onako da ne bude dosadno, znaš, mladima predavanje i sad ti tu nešto govoriš, on sluša i neko pametovanje ne prolazi nikako, tako da onda tu postoje različiti načini, a kažem, pitamo njih koji jeste to. Jako je dobro kad imamo interaktivno neke radionice, treninge, pokazalo se najkvalitetnije, najviše se zapravo i sazna iz tih u tom dijelu kad se ide direktnim pristupom. Tako da je, na primjer, sada upravo za ovaj dan, Svjetski dan pristupa informacijama, mi smo slavili rođendan da se pohvalimo isto 6. godina djelovanja, pa smo imali predstavu i to su nas ovi naši prijatelji iz Zagreba zapravo počastili tom predstavom, koja je na neki način jako dobar način informiranja zapravo, i gdje mladi onda i sudjeluju. Tako da se raznoliko je to od interneta, od ne znam, tiska, druge neke literature i ostalih stvari. Znači nije jedan, nego razni načini. Znači imate, Zdenka, različite metode informiranja mladih. Tako je. A još ako nam možete reći, kako ministarstvo prati zbivanja? Pa mislim da u tom dijelu sad jako puno pomaže zajednica infocentara za mlade u Hrvatskoj, jer tu se ima naravno i direktan kontakt i stalno smo u razgovoru, ali isto tako mislim da ministarstva nisu više daleko negdje, neke institucije, u njima rade ljudi i ti ljudi su sad zaista dostupni, i da zapravo i mi, ja osobno u svakom momentu mogu nazvati i reći što se događa, i oni isto tako mogu pitati. Tako da mislim sad komunikacija, ako je uspoređujemo sa onim prijašnjim vremenom, je puno bolja, i mislim da oni apsolutno imaju alate, kad spominjemo alate, koji način se zapravo mogu informirati o tome što se događa. Ovako, pošto oboje imate iskustva i sudjelovanja na treninzima različitim, ali i provođenja različitih treninga, i sudjelujete u aktivnostima razmjene sa infocentrima u Europi, možete li reći kakva su vaše iskustva i dojmovi sa tih treninga i razmjena, i možda da usporedite nekakvo stanje u Europi kod nas? Evo, Matija, tebe nismo čuli, pa da sad možda malo ti kažeš nešto, pa će Zdenko. Pa evo, moji domovi su samo pozitivni. To stvarno, recimo, nikad nikakvih neugodnih iskustava nije bilo.
prvo što dobi šansu otići u drugu zemlju, vidjeti kako tamo stvari stoje, kako tamo rade, kakvi su tamo mladi. Rekao bi razlika je u tome što je tamo, vani je to već dosta uhodana priča, znači uštimana priča koja već, mislim da je prvi infocentar osnovan tamo je 1950-ih u Finskoj, kao neka kontra vlastima, birokraciji, administraciji i dosta njih su znači, uhodani u programe, stalno financirani, imaju stalne ljude i stalno rade. Tako da, recimo, to kod nas je još uvijek dosta nova priča, još uvijek kad me neko pita gdje radim, moram referirati vrlo često par minuta i objašnjavati i treba će još dosta raditi na tome, ali čini mi se da dosta toga se i postiglo. Recimo, ove godine primjer te kampanje Information Right Now, ili informacija upravo sada, i potpisivanje Europske povelje o informiranju mladih koje je potpisala ministrica Milanka Opačić sa Davidom iz Erike, iz te Europske agencije za informiranje i mislim da smo dobro krenuli sa recimo ovom zajednicom i cijelom tom pričom da bi to moglo se još i dalje uhodati i krenuti u neki žešći nalet i informacija i okupljanja mladih. Da, spomenuli ste oboje zajednicu infocentara za mlade, dakle to je naša nacionalna mreža, organizacija svih infocentara za mlade. Zdenka, evo jedno pitanje, znači zajednica kao nacionalna organizacija nekako hijerarhijski ispod i čine u 4 regionalne infocentra, Split, Osijek, Zagreb i Rijeka i sada se krenulo u ozbiljno osnivanje još lokalnijih početnih faza organiziranog informiranja mladih, to su infotočke, pa evo vi ste sad imali i imate u ovih 10 dana otvaranje novih po županiji, odnosno po županijama vašim slavonskim, pa evo možeš li malo kratko o tome što se događalo? Može, ako mogu samo još dodatno ovo vezano za ove primjere iz Europe, samo kratko, u smislu mi smo posjetili jedno 5 velikih infocentara u Nizozemskoj i mogu reći da prvenstveno ono što nas razlikuje, a to je sigurnost konkretno prostora i ljudi koji tamo rade, znači materijalni ljudski resursi su osigurani pa se može stvarno ići u kvalitetno informiranje mladih, dok se mi prvenstveno borimo sa ovim prvim dijelom pa da bismo onda i postigli tu kvalitetu informiranja. Tako da nama napredujemo, ali dosta sporo i još uvijek treba zapravo puno toga da se sistemski osigura kako bi to bilo kvalitetnije. A što se tiče ovih infotočaka, to mi je jako drago reći, jer su se, vaše dalmatinske i naše udruge malo sad više upoznali i kroz ovaj projekt osnaživanje prema jednakim mogućnostima na neki način malo više družile kroz treninge i tako. I sad smo mi, jutros sam bila danas u Bebrini, ima tamo Bebrinska udruga mladih koja kroz ovaj projekt je otvorila svoju infotočku. Isto tako se to desilo i u Pleternici, sutra idem u Belišće, u Beli Manastir i u utorak u Slatinu. Znači to su udruge mladih i udruge za mlade koje su u svojim prostorima i kao svoj projekt otvaraju infotočke. Nažalost, imamo i jednu koja je izgubila prostor, zato i spominjem prostor kao nešto sa čime se svi borimo i gubimo jako puno energije oko toga. Oni su započeli sve, lijepo je priča krenula i sad su izgubili prostor, pa se mora ponovo kretati od nule, zapravo sad stoji, pa onda tek dok se napravi sljedeći korak će potrajati. To je to. U svakom slučaju je jako pozitivna priča da se malo ta naša mreža informiranja pokreće, s time da tu dosta veliki problem vidim u podršci sa strane, jer mi se možemo boriti i raditi puno toga, međutim podrška i cjelokupno zajednice, ali ja bih rekla i roditelja u tom dijelu je jako, jako potrebna. Mislim da si istakla stvarno prave stvari za kraj ovog razgovora, dakle potrebno je širenje i preuzimanje inicijative od udruga mladih da bi se stvarno organizirano bavili dostupnošću informacija, ali onih kvalitetnih i provjerenih mladima u lokalnim sredinama. Ja vam se zahvaljujem i jednom i drugom na razgovoru, bili ste dosta precizni, čak smo se i našalili, to mi je drago. Da. To mi je drago. Eto, nadam se stvarno da će lokalne zajednice prepoznati ove početne infotočke, da će stvarno im omogućiti prostor i infrastrukturu koja je jako bitna, jer možemo mi stvarno pričati o tome da je to potrebno, ali ako ne postoje prostori u koje mladi mogu doći i dobiti
kvalitetnu informaciju, onda ta priča sama pada u vodu. Eto, zahvalit ću vam još jednom. Svi oni koji žele malo više saznati o infocentrima u Hrvatskoj mogu posjetiti stranicu, dakle zajednica-icm.hr i vidjeti ko sve radi i djeluje u Hrvatskoj što se tiče organiziranog informiranja mladih. Hvala vam, kažem još jedan put. Ja ću sad samo... Eto Hvala ga. vama, Hvala vama na pozivu, da. Da. Hvala, doviđenja. Evo, ja ću Poživam samo... na fešti sutra. Da. Hvala još jedan put. Samo ću za kraj ovog priloga spomenuti da se u Splitu 6. studenog 2012. u hotelu Atrium od 10 do 14 sati održava seminar Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Dakle, tema je cjeloživotno učenje, različiti programi Leonardo, Comenius, Grundtvig, pa evo prijavite se do 30. listopada 2012. Ako želite saznati nešto više o tome, više možete naći na mobilnost.hr ili na infozona.hr kroz prilika. Dakle, bio ovo prilog Informiraj se, više informacija o EU potražite na web stranicama delegacije EU u Republici Hrvatskoj www.delhrveceuropa.eu, na web stranicama Europske komisije www.eceuropa.eu.